Enguteji netandikira mutawuni ya Kyegegwa ehenderera mutawuni ya Kazo konke ekisheke kya Kyegegwa okuzampara nico kiri mu mbeera mbi munonga. Amazima gali tuyina obusaasi bwingi muno ab'oruguudo rwaitu rwa Kazo Kyegegwa oruguudo oruguudo muno kandi amazima gali matoka zaitu zibwire ahabwa ekiina kingi muno kandi matoka oruguudo runo rurabwaho matoka nyingi muno kandi ebyobuguzi bingi nibiruga za Rwentuwa Kazinga amazima gali tuyina obusaasi bwingi muno. Abavuzi b'ebiiruka nibagira ngu enguuteegi neebateganisa munonga na munonga abo omurimo gwabo gwe barikwihamu entaasya. His Excellency akaturaganiza oruguudo rwa Kolasi narwo ntusaba narwo rutandika gukora emyaka 35 baturaganiza oruguudo. Abavuzi ba bodaboda injuro bwekubwire kugenda Ntugwa Sifa abasabazi mbatukabukira oruguudo rw'ekiina kweterera kugamba abekulembezi batukora oruguudo na muno oruguudo kwikaho wekomire. We mukuru w'entebe ya Katana bwa Kyegegwa John Kisoke Akiki nagira ngu bakwatanise na Ministry y'Ebyenguuto kandi enguuteegi neija kutandika kukorwaho omu bwire butari bwahare. Enyuma haho ninjuka nka wiki 2 zihingwire tukatunga ebaroha kuruga Ministry ya Works nebatugambira ebarana egamba Ministry rundi government yetungire contractor naja kutandika kuruga Kazo contractor ogu naja kukora oruguudo oru kyonka teri kolasi baitwa ija kukora kwa maintenance rundi rehabilitation kumara emyaka 2. Nsaba government tuyambe aruguudo rwaitu orukuruga Kyegegwa pa Kampala mbeera nzibu muno oba musale kiina nondotera mukono butali gwawe abogamba no harungi otakugira tubakutomerayo oja kwekanga omuntu wohimbire omutera hansi abeera akuire siringi kasangi omaliro tebe mutano kamunana kumujanja. Omuri Kyegegwa enguute z'yansi ya district zikozerwe kwongeza ministry ziri mu mbeera mbi. Gasha kwa Philip Murangira muri Kyegegwa.